Omwami Abel na kwashira tayari West na nishabangu baramusaba ryomba kureba kitandike ntanda yitwa abatekanirize rizo. We bari fama amazina nirakana banyeta Mugume Abel ndio murisa w'empunu n'enkoko umurumo ogungu mazire makire icyo kanyize nki bashoborere bwa nyuma ho kace konka ahitwemerire famu yanje nibageta Best Investments Uganda Limited nkajiha umazina 3 gaba family yanje umwe ninye ndijo ni mutabano wanje firstborn Raymond kandi ndijo ni Esther Mugume nkoko nakugambire harimo business zezinde zitukora umuzina ndiyo rumwe rumu ukuri sempunu ukuri senkoko ukuhinga omwani kandi nituguza nebyo kurya byenyamisho zona kandi enyamisho zindi kurisa ebyo kurya ningyetaburra tine hindugure ebyo kurya bihwire ekinaba nishabangu nacho nkikumanyise nikanchimanyise abahurikize no kugira ngo umurumogu tinda gugiremu accident tikirize terize nka accident nkagupuraningira kandi nibyo nashomere nyowe ninye mukuru w'abashomesa ningashi umurimo rw'abaseri bamwita academic registrar ahabwa rwetanga farm institute ya apana utabizwanzi yaberu primary na bar director of studies. Okay. Fame jiwiza watandukota turebe jane yawe from day one. Nkoko narga kubagambira ebintu ebinkabishoma kandi mbyine mu degrees 2 farming njine mu degrees 2 uko kushoma kwanje kukatandika na certificate naguma nintemba ntyo nakora diploma nkishatu nakora na degree yo kubanza hati nyine masters degree okutandika kwanje kwempunu kambe nizo natandikiraho nkagitandika n'umukazi wanje Esther Mugume kandi niwe yanangwa yabandize kukiteka mamani minji akanteka mu umuhimbo akakutamo umuhimbo twabanza tukatwina kasente kace twagure ibyana 2 byempunu bwire cyogo 2018 nubwo twatandika na nebyana 2 byempunu konka ku rugobwe empunu ezo zikakura zazara zikaba zirye hife hariya twina hakazu kace tukabanza kuzisibuka ahansi y'ebitu by'omwana tuje twayombeka akazu zazara za 10 twazora twatekamu ubumanyiri buriyo bwo kushoma nabwe twabwitamu twazirisage hati eshaheji twinempunu 85 mu kijomo konkempunu 85 okwezi kwa kashatu karga kuguzempunu 18 ezitwihiremu miliyoni 9 n'eshicweka so twizere nizikanya ntuguza so ni business nungi munonga kandi naza hace enkoko zo nkazitandika umubwire bwa covid corona yeza kwikaha abantu biji bakahindura ibitekate corona kuyizire noma tukamara imyaka 2 yona turyumuka tinyonko umuntu wabamanyire gukora nareba umukana benta hamanyire yangumira ubwiro bw'ingimbo maraga mu institutions zinkora nagira ngo no hati nkoreki necha mazimu mshahara gw'ubwangwiza kunka nareba naba idol so nabwe still nashitamana mutabano wanje Raymond Mugume twashitamana n'umukazi wanje Esther Mugume twikirizana ngo tukoreki aho nho nakibaterire munko mushomi wagurukarica kabajyangwa mureke tutunge nkoko twatandika umwanya katugwine buri kimwe ubwenge katubwine buri kimwe kaciroho hati tukoreki twarise nkoko tukatandika n'inkoko 500
inkoko 500 zitwatandikire nazo zikaba ziri ez'amahuri hagati aho kutwabe turyo mu brooding process ziriyo zishohora brooding no kurebera kana k'inkoko umu period yo kubanza yo kwezi kumwe kabanzo mu buruda kabanzo mu buruda kateramo umurro kateramo rayiti ukahebyo kurya burungi mwene kuzabenza rugamo umukijomo muzabeziri hakaba harimo ikibati cyegekire muhaza tukata kukiranka ikintu iki kikubasa kurugaho ubuzibu hataka koko kaguruka rumwe katembaho ikibati icyo cyagwa bwakangarana hakafa ubukoko igana nshanje na bushatu izoba rumwe tinizoba rumwe umudakika nkikuni kazo wanje no yagira ati business egi yayanga namujyantu guma business twazo mukimbi business te kubasa kwanga yes ekitengo kezi twachimanya kandi tukugira ngo nezera akora teho nkiza kuba kitiyo tizitwa burwire tizitwibati mwene nkimanyi sangu it was an accident kunka accident na yeje tukantu basa kugirondero mbazi koje ngo twabe tukimanyire so twiza ntwega tutyo ezo za rugaho twazikuze zasigireho kurigiro kutwabe tuzerebera neki twabe tutamu amuherwa byo natwarango ntuyama kasente hata najyangu nyenda kwa upscaling anisha kongera level yenkoko izindi kutunga kubanga ndeberenza basa kurugama na tunga na leta bacher yabene kurate unkarete inkoko 10 twazirebera inkoko 10 nyenda kukakasangutine yafireho obwafiro bukaburi inkoko nkabona bwafero mu buruda akuba tukabutika mamani gona agabenga basika kandi inkokeze twazigoba kurwo mu experience area so twiza ntukora tutyo hati erizoba turise inkoko zebka bitakushana bihenda hendera bari no bakureba ecyo kubanza layers tukazirigama akubanga layers neza mahuri layers nizituhereza sente izikwegasha akuba mahuri gina katari enkoko ezitwine hati ezikutera n'enkoko 10 ntuya mu tray 26 27 z'amahuri buri izoba konka amahura gitupwihamu tigakumara bari kugenda so omurujungu nibaza kugira ngo demandi eria higuru kusinga supply nkimanyisa ngo hachiro gap kandi binji nobazitina inkoko ezi yes ni business izindi zone zo kubasa gukora konka okuzaraba muje notekwa 1 kugira ibintu ngabishatu omuriwe okukunda kandi no kuguma okukunda ekintu ekiwazamo okwehayo kandi okaguma kwa kugira ikizibe cyabo nkecyambireho ukagira utapana ninza kuremeraho konkani business nungi muno ariho munywano wanje unabire ubunatayayireho mbwire bwahwire kurwo muside za kasharoko kutwa bintu ganira mubuza ntibito ente zinga hino iha munka sente zinga kandi uri nyoti kutungante ungamba ngambara ngwente ziri musente ngwente wo inente nori nambuza bishi no iha musente zinga akangira ati sente zingu iha umuntu omu nizimara tinda kugambira ente zinyine akabanga ente tibarwa nuko yangizire ati kandi na sente zo zonzimara mwene likewise omungeri niyemo enkoko ziruma kasente tinda kugira ente harumu sente ziti bamanga tokamanye byakora terecho kunka kasente kinguya mukoni ndeba nakagira kata na kamara ezo ni layers enkoko za kabiri category ndijo ngashiki ekike kinde kinkutunga n'enkoko zinku broodinga ngashize ubunkurebera bukwezi kumwe hacwaho kwezi nkabuguza abandi bafama bukwenda kurisa
nabwo kunkuba ni stockinga ubukoko 20 mukono gumwe nimbureta mbuhereza ikibukwetaga omukwezi kumwe mbuguza ubu nimbasa kutematemera makasenta kakurugamo inkoko nimbanji guzire shinje 32 today negure 32 konka kunkuza kutematemera mu ebinkuzitekamu kuhikaha aha bwiro bunkujiguruzo kwezi kumwe nimbanjitiremu hagati y'50 na rukaga na kakaga sente zikuza mu nzirigira aha bei ekoberoho ya chachu na broken aricho ekirungo kitweta broken ekikurwa mu bicoli so bei kweko beriya yiguru kibanje manyisangwa amagoba ganje nko murisa ngaza kucendera so enko kejo wija no gigurra ha farm urukwenda iyo kwezi kumwe urukwenda uri farm umuce kamwe bibiri bushatu buna butani 20 ninji kwera shinjo mutwaro gumu nabanyete Edmond principal farmer niyo muhinji atakwata mu itaka ugira program umuhinji no murisa cyo kunu yo muri kitagata town council yo tuganiya no mwana Abel mugume no muhangu umubyo kurisa akabishoma ya kujangwa bine mu masters kandi agaruka abikora practically so irohoreta werira izibabure byo niriyendogana ati ubwo byari kusomesa kibandi kimanyisangu tarabuhuri akabiha no mu kitabo katuhumure ukace atuga Chituzi Highway Point yakuretere mpaka z'abanyamurungi. Ezi nizo besire the face of Greater Bushenyi Beauty Pageant. Ureka kasaha kubonera eja oyehanditse kando yataba mu mpakezi oyijuke empakezi neza kuba mu district zone za Greater Bushenyi turinde omu district yawe. Ebiro mushanjo kwa kana turyo muri Bushenyi hari Chituzi Highway Point. Ebiro mwendo kwa kana Shema ahasena Vin Gardens. Ebiri 12 kwa kana Mitoma ha district headquarters. Eri 16 kwa kana ahari buhwejo in omuri buhwejo. Ero grand final neye biro bishato kwa katano ahari Chituzi Highway Point omuri Bushenyi aho muhanguza arija kurangirirwa kandi akahangurente nabirabo nyamwinji utaferwa beshongoza izoberio Spice Diana ari kucamura buryomwe okutahamu nemitware ebiri kandi abarenda kushitama hameza ya VIP emitwaro 30 ijuka ngwempakezi zona ziraza kuole kwa butunu aha Tayari West TV ishagikirwe Chituzi Highway Point na Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Webale mnonga ukiriyo noreba Tayari West Rakalitu kubanyeta Edmond principal farmer ejino program omuhinji no murisa kandi turiyo nutugendo misho okuganira no mwami Abel ahanshonga ekwatirine nebyo buhinji nebyo burisa ayine mpunu ayine nkoko kandi byona abikozire omubwire burungi yagira iki yabiganyirwamo deka tongere mbozi tukuwa kwa watu egitaho obundo okagira okatandikira kutwatwahika ugira icyo wabasa kumwega twaturiyo ntureba uriyo nokora calculation yenkoko okwera kufuna nareba oyina nempuno aha
na nyenda kusaba abalyo ne batuleba Atayali West nabo obahereze science ni yemwe empunu yeryeta webale fama abwekibuuzo ekyo ninyenda kukakasa ngu akire akintwire mu mpunu nkoko twabanza tukazita kacyarubazu nayo ni business nungi kwiyaho okufuna mu mpunu obwo nkurigirira ahakwetebekanisa kwawe nko murisa utakazigiremo oyine kubanza kuzitebekanisiza twine seasons nomanya empunezi tukira nyowe empune zanje nizirya maize bran chachu eyinkutabura mu concentrate ya ekirungo cha company bakweta Hendrix nabireba na store yawe hariya store biruho nangwa no mu store heje ya hafamu namwe biruho tuwa tinguma wawashireho chachu price kwe kuzahiguru ningashe bei kwe kuzahiguru chimanyisangu nkoko nanagambira cyenkoko amagoba gawe nko murisa ningashiganje nko murisa gacendera empunu ni business nungi aho kugira na mnonga waba norisa ezo kwihamu ezo kuzare byananiye ukabiguza abandi tujeta breeding umwe wawo no breeding rabandi bakiza bakagura ebyana kandi cyo kuza kukishikaho notekwa kubocho kirempunu zawe ezo kuza kwihama abana borahereze farmers abandi kugira ngo ratware ecane cyaratware nyinchakare chimutamburire je nchakaragarucha empune zanje nezara abana eyazara kubi nezara abana 12 ejo ne yakuzarira bake ejo ne yazara bake izo nizo breed zinyine 12 15 nango hariho ne kuzari 18 no breed cheje eji ni breed bajeta kambara Jin Canberra as a crossed kurgumu large white na some other breed nempunu nungi munonga so yazara abana katujengu yazara abana 10 ninga yazara 12 hagire cyabo babiri barugaho abana 10 today icana ahafamu cyo kwezi kumwe n'ikicweka nimba nikiguze mitwaro 8 haza nyowe ninguzaje ahana cyo kwezi kumwe n'ikicweka nikiguze mitwaro 8 kwanoguriza hansi bugambirwe nikiguriza hansi kubanga turyo mu cyaro kandi ninyenda n'abamperire nabo baganyirwe okay business age ko kugikwata wagiteka umukicweka ncenda nabo abakwetorire bagire kubaganyirwa mbagire ngo hine ekitufunire community manyengo muri sananka tumufunire mwaha nahareka tori ngamba nyenka icyo tikikukora icyo tikikukora so empunemwe nebasa wabogireberire je ekiri practical farmer ni kuzara emirundi 2 mu mwaka nko mwene ba ezimwenze ne wagirebera je nebasa kuzara n'emirundi 3 kubanga gestation period ni myezi 3 wiki 3 na nebiro 3 mwene bare myezi myezi 3 wiki 3 nebiro 3 yes bakanyanguna nesha 3 na nesha 3 mpunene nezara tinki chimanyecho kani mangu nubwo bwire bwayo so ekiri practical empunu nezara 2 mu mwaka hata empunemo wabo jine ekakuzara 2 ekazara abana 10 ezo nempunu 20 ezo wayiha ampunemwe kashikora abo initana kashikwa abo ini 10 tumasa ngufamu yizo nicho kikomanyise mbwenu empunu ikware ni business nungi konka bingi nebarema ahabo butagiplaningira koko butagiplani utatebekanise byo kuriya byayo byeru kujya kuriya kandi okutebekanisa notebekanisa ebeyi ya chachu eriya hansi so nchetaga kuboyina kasente kake ko stocking akobanga ebintu ebikubikutandika kutemba baba herize kusharura ebeyi neriya hansi konka biceza kuome bicori byatandika akire nikahwaho bigumane bitemba namwe nka hati twine kizibu bwirobu chachu etembere tembire kimwe twantushubira ngo
omubwiro butu twakubenta tugiguza shiringi ntugigura shiringi nka rukaga konka nyenda kakasangu eri shiringi 10 konka kandi nyowe nka nyowe ekyo tikinkwasireho abukuba ubu chachweji yaberi yansi beheze kutandika kushohora nka stokinga ebikumara umustoha yanjye yijwire kandi omukweta burra advantage ninga she okuganyurwamo kunkufunamu no kugira ngo one nimpereze nyamisho yanjye cyenyine kinkumanyangu yani yetaga na ka farm yawe nareba so clean is so clean abo kuba abalisa abamwe abempunu no hikaho ureba farm kushobera no chikorota kalevu yo kugira ngo n'umuntu yaretu hari atakurangwa haruho farm yempunu farmer farmeji empunu zanje hinzitire nimitazi ninjya mutizi kurenga na mita 10 kwika hanzo y'ingorarama ije shaha twemeriro mu mpunu nkataramuka nuko kona binja herokwe empunu bajimanya kendofa mbayi binenteka yabo ngwempunu ne kinyamisho kikusinga yoborofa wajiro tunorana muntu nacwera ubu no muhanda gw'abantu tinka hurago muntu no more kungira tempunu zawe kaza twita ukareba umuntu nareba ukuyana arabo empunu zanje ni screening aburizo ni manisa izikutura hati nyenda kubuza wayemere empunu waje kwata ukagisiba mbetaka ukagisiba muguha numwo kwenda kutebyo kurya byayo yo nonde koreki hati kwera menesho hozo bi ebutenkahe ine kubushohoza ekagake kavuruga ukashanga kirye cyumu kiba kirye kitobero kirye kitobero konka empunu nemwe ahanyamisho nyenda kukakasa ezikusinga y'obuyonjo twiro khendera oyine nkoko oyine nempunu bina kakwato mukulisa bino kubikuyambana ya hati enkoko zine karimbwe yazeje ubwembera zikuba ziri kubi ezacacu ninji hayo njanuka yongera nje kurashinga ndabura makonyo empunu zirya karimbo y'enkoko noji ayo januka eyoma ugisa otamakonyo nteka makonyo ofune cyo kuri sempunu icyo kikurebwa nk'ikiroroko konka nikikora nanye nakumanya farm ine consultancy nanka ni services kugira ngo in case umuntu yakwenda kujya okay aho ntunanari kandi na cyeta gisache itwe nkafamu icyo tubitaka kishireho icyo kugira ngo tuteho nka charges zo zabantu bashimiko mbashashora amambashaba ubuyambi ninga chimbe ndakushoma tubakira biza bashoma tubasibura barimba kureba tayari west obutumo bwo kubahereza basebo nabanyabo abari kundeba aha tayari west mwebare ariye bibyo nebimukora kandi mwebare ubwire bwanyu okuturikiza farming ninga sho kurisa no kuhinga nyowe kace aki obwiro bunabo kumaramu nindeba ngo ni business inka business zindi kandi yeji ni business eri kusingo burungi ahabwe nshonga ko kuzo mutawuni farmer wateka business yeduka omutawuni wajita muhati nchakare abimishoro nibija bagira kandi eraisisi zarahe mishoro birayibira mazima umufarming mbita karebera mu kumbuza umushoro kandi amagoba agarumu ikikuru wabo yehireyo okunzire cyo rukora ni gegambir nasigara ndi mugume Abel kurga Rukondo Sel Kitagata Town Council Shema District omwami mugume Abel no mushomesa umutendeke umuline ya agriculture abo kuba tugira ngo aje masters omumurumo ogwari gukora ubwo buhinji no burisi turiyaha afamuye kandi twagira ikintu cyangwa minongo cyitwabasa kupikingaho abo kuba yatushomesa inkoko yagaka yatugambarana n'empunu no kubikutambara ikimanyisa ki akatandike bintu ebi
kugira ngo abase koreka community kwarabe abishomere nibiza kukoma mu bitabo ninga kubigambira abandi no kubishomesa abana ngo kujya tujya nashomesa ruwentanga farm school ninga nabasa farm institute aha ninga nabasa kubikora ubika hana hoga ariko koleki obirebero webale mnonga kuba waborinitwe aha tayari west program yitu iyo muhinji no mulisa itubantu kwegita obuli rwakashatu kuba ntukuletera ondizo muntu we no turabe twatungire kuruga handi no mbyanyu na district zone tujyo ntuizaho imba abantu banje bahuima ndi mizokwe akabare ndiyo ninyiza abakasesembe n'abararikire ntuza kubane tuiza kwakira abahingi n'abalisa urugombyanga byanyu kandi babase kugira icyo bacomesa banyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhingi atakwata mu itaka kandi kuko bani rugamba ryantu we have to keep African hopes alive.